Rong rup chokim seta hithi kulat kahilopen chojor cholang chonam chorada thai ka vipenta raratum penna kisung do Lason si la khain ko ra phone elibe mesi constituency ka parlo choki hola lang propli arara bangki hithi kulat le damji setame kilometer kre isi keng kampen dam det anmatike hithi kulat le dam de Ahok rong rup tebok te raya long hithi kulat kavi mate kahelo penta rong kapaphi isiam theklo Lason si choki hula lang proplia hawara long ki doa raratum ke namtang ningkan phokep troke pen rong along tebok te rai dowai mu ka chonam ja dim pen danglo hithi kulat kavi pena jok penangan raratum kisum chechak nanglo Ahok lang proplia raratum hithi kulat kahelo pen ale kisum chot kalisi rat det ka chelengja to war pi amta akisum Ningkreng hut pupe barla hut pupe kai kia mata ing handong wa to warsi cheleng nang bom lo bang so jok han epeng man thui jon ke chonam jia phan anta dimaklong avidet lo lasi hal bang so ha waralong irui pen ephong ki cho hithi ing pu ponte rara tuma phan assa ba ki joy ban doji mini pu lang probli sari hutia hithi committee tum pen matha ponsi pini hithi kimi ing pu pon lo Madak Sarihuti pen sangtilang soa hithi ane tum nadak 11 kilometer kilometer kresi an bang ni tum nam nangji pen tum kilam tang bong ason si nadak gari awe ke men lok si tum nam nang pen tour ajak tamen tum kadowe tour ke henu pen jok tum akitu kisung tum du potame labang so lam ni binan arji ding pen tum chingwai lo Sariti area ane tum tingwai lo manda me labang so ai thi ke pamani phan ni tum planning ke dole same pichu long me da pen pot so si tum nikan si ni an ban tum tingwai pan bom lo manda me labang so ai thi pin man vek na kusini tum committee ta seng si pini adak lang pro pri ai thi pu ni tum si amen year si ni tum labang so ai thi pini pen tum seng ponong lo la ke anam herjime lo pen parda labang so ai thi la ke Kole tumna da Sarihuti ba lang propli area chakali bonda me bolang su area almo tame tum kuarji na pen pada me tumna da mine tuma kenang sot bang kila halo ne tumna da duwaya we pin pen ne tumna bang su han pen same sona munga tame tum ki jor kala bang sini tum mage ki mang kondo Bangso hithi kimi kangpo amaya long alohia manpen Bethel Baptist Church Pastor Rilipson Phangcho penajok Bible ingdeng isi langdam si hithi kimi ingpu pon bangso hithi kangpu pen rara tuma phan pen nang na kerap long pon po nasi bangso hithi ka pare inverje phan rara tum se tame kai ke ta chetu du nangji pusi chethan chimo pon so hithi la ke ladak ni tum lang phupi rong troxi phan jot kalilo jongsi nanga chetu du na bangdo bode golaghat pen bopung dak bipa atum tame bipari bipar nak kem long lo lapen kinam kira setame sugola golaghat atum ana bipari lewang seta nampon long lo lapen bopung pen atame nang siorang chulang long lo na song sini tu kacheng wai ko hithi kimi along jasme thangna da dowai ki pipe pin mate organic hansi longpon po lapen hormu hortar setame anam jummu chot pensi longpon po puta thanpon Nonamad bangso hithi kang thur ponje phan kelang chari pon bang phulake maipu Jameson lekhe dun maipu joning ti chunbang Davinson be rak chunbang Lumerson inti Samuel ronghang la pen ronjit be to pensi patir pi ponlo kala ke sahuti welo pen dak kunalo bote adim ke ni hang be la pen lang tukong hang la so border along sidak sub center doji na pen dak Bethel Baptist Church si location la lo sidak Sarihuti ban ang ta na theke overall chuki hola itun pini media ben bache thang lo adim ko dalo bote dak Sarihuti long adak ni hang be du rong pen la pen lang turong hang rong kulong halo Choki hola pen sonjit kro Karbiang long live